Početkom 21. veka mlađa populacija kupovala je mobilne telefone uz raznorazne popuste na studentske indekse. Godinama kasnije mobilni telefoni postajali su pitanje prestiža. Pojavom prvog iPhone-a, koji je predstavljen tokom 2007. godine, svi su ga očekivali i u Srbiji. Danas ti iPhone-ovi se kupuju tako po nekim oglasima, po nekim budžacima, pa se sastajete s nekim koji je to donao iz Nemačke, Austrije, Hrvatske na ulici, pa vam da telefon u kutiji nekoj, njemu lovu i tako dalje. I prosto je žalosno da tako jedan sjajan uređaj da se maltene prodaje tako kao neka ilegalna supstanca, jel? Međutim, legalno se iPhone još ne može kupiti u Srbiji. Kompanija koja je prva trebala da bude generalni zastupnik odbijena je. Procedura naša iz tog zastarelog doba je da mora da se dostavi specifikacija uređaja da bi on bio vezan. Apple to ne da, znači RATEL mora da promeni proceduru i tako dalje i to sad stoje. Ja znam da su naša sva tri velika telekomunikacijona mobilna operatora pokušavala da dobiju iPhone za naše tržište i da niko nije uspeo, da Apple nije bio zainteresovan. Svetska pomama za Apple-ovim proizvodima nije zaobišla ni Srbiju. Eto, priznaj da sam počeo da koristim Apple iz šminkirskih razloga, a onda u stvari sam shvatio da je to ne samo s polja lepo, nego i unutra jako kvalitetno i više nikad se ne bih vratio na nešto drugo. Kako kaže Istok Pavlović, Steve Jobs je uneo revoluciju u proizvodnju računara i mobilnih telefona koji je potpuno suprotan od svega onoga što drugi proizvođači rade. Njegova filozofija bila je da se treba fokusirati na proizvodnju samo jednog mobilnog telefona ili računara kako bi taj proizvod trenutno bio najbolji na tržištu. Jedna od stvari zbog kojih je uspeo Apple je ta filozofija, ja sam to nazvao monoteizam, znači prosto vera u jednog boga, u ovom slučaju u iPhone, u jedan MP3 player, u jedan brand. O Steve Jobsu imam lepo mišljenje. Baš sam nedavno čitala knjigu sa njegovom biografijom i on je bio veliki vizionar i svaka čast na tome. Steve Jobs sigurno bio jedan od vizionara našeg doba i po meni njegova najveća prednost je bila u tome i najveća snaga da sagleda šta je u stvari ta potreba koju mi imamo i koju informacione tehnologije za nas zadovoljavaju. Da razmišlja izvan zadatih okvira, ne o proizvodu i kako ga unaprediti, nego koji je to proizvod koji zadovoljava našu potrebu, kako napraviti nešto sasvim drugačije i mnogo bolje od onoga što trenutno imamo, a što će imati istu svrhu, samo će mnogo bolje ispunjavati.